Abakhumbulayo, iRichards Bay yawina iGlad African Championships ngo-21-22 season. Kule season le babedlala le eMlazi, eKing Zwelithini Stadium, namanje basadlala khona. But kwathi kuphela leyo season leyo, iKing Cetshwayo District ayifuna ukubuyisa iRichards Bay FC le iRichards Bay ingafuni idlale la eMlazi because i-team yale eBay. So basetha inhlelo zokulungisa uMhlathuze Sports Complex. Ngiyasibona le stadium, njani sibona nje le stadium lesi sona stadium lesi ababefuna ukusirenovate. Uku-upgrade le stadium lesi kwadinga ukuthi kukhishwe imali engango more than 200 million yabo ukusi-upgrade. Njengoba ama-games babefuna ukwaletha la, uPSL awusivumelanga le stadium ukuthi ama-games abe la. Yabo babefuna i-stadium simithe ama-criteria we-stadium edlala la ku-PSL. Uma ubheka nje le stadium lesi sine-stand esisodwa. Sinestand esisodwa ubheka ipitch yakhona ayikho right and asinayo i-fencing ngekahle for i-stadium se-PSL. So PSL wonxusa ileyo nto le ukule stadium lesi simithe i-criteria ye-PSL. So yakhishwa imali isikhishiwe imali kwaqala kwakhiwa njengoba nibona la kwakhiwa esinye stand lesinye stand lesi so edama ama-seat numbers ngoba ama-seat numbers la ayi-4000 if I'm not mistaken. Ama-seat numbers azosuka ku-4000 aye ku-9500 or 9000 lapho nje. Njengoba nibona nje i-state se-stadium right now sesinama-seats amasha, ama-seats are-blue. Njengoba bechazile le stadium lesi ukuthi mase sisisha so include i-pitch right yabo ne-pitch nayo isiyalungiswa ne-pitch. Nanka ama-stand amasha afakiwe yabo ama-stand amasha afakiwe ngeke ngazi ukuthi why nama-flag eSouth Africa but now ama-stand amasha afakiwe nawa nama-lights i-lightning iyadingakala kakhulu kwi-PSL. Ba-improve futhi ne-sound system yabo ba-improve i-sound system ba-eda nendawo yama-VIP yabo njengoba nibona nje la benzile ukuthi iningi inxushunxushu ezaletha ukuthi le stadium lesi sithathe isikhathi eside but ngeke ngene kakhulu lezo inxushunxushu lezo ngoba kwathiwa kunezinto ezoma protection fee wara but ngeke ngigxile kakhulu kuzo but ngizwa ukuthi i-stadium isoba sesilungile by December nje i-stadium sobe sesilungile sesi-right. Njengoba nibona kule stand lesi kuma plan le stadium lesi ukuthi si-upgrade kwathiwa kuzofakwa i-shelter la yabo ngeke ngazi noma bazokwazi nokuyifaka i-shelter because I just saw a video, i-latest video regarding the stadium lesi ayakafaka i-shelter and kuthiwa i-stadium isoqala kahle ukusebenza ngoDecember yabo. Mina ngikubona kumqondo right ukuthi kuthathwe iRichards Bay FC ibuyele le yabo eRichards Bay iyodlala ngakhona izokhuphula umnotho wangakhona ngale because mekufika ama-team amakhulu e-PSL efika endaweni izodala ukuthi izakhamuzi zidlondlobale yabo ziye khona e-stadium zodayisa ukudla mfethu idayisa oma-chips omama lapha bayodaya. More fans will go there yabo amahhotela ngakhona azosebenza bethenza imali. Kuyangijabulisa ukubona into ekanje i-district yakhona i-investor kwi-community, i-investor kwi-projects ekanje yabo. But nina ngokubona kwenu nibona le mali esetshenzisiwe engango 200 million i-value for money yini ukulungisa le stadium list noma uyi-stadium nje yabo esi-average se-PSL yabo because mina ukubona kwami bawuzamile ngempela umsebenzi angifuni nje uqaba manga bawuzamile umsebenzi la yabo bakhombisile.